kang masuk kang mawelas kawan asih nenuhuni yang magung mugi yang sal pitulung mugi yang sal pepayung angsa rahayu angsa rahmat saking pangeran. Nyuwun agung pangapunten sekatai kelepatan bilih kota kesawonan dina wonten kesawonan saking kulas para kanca pamugi kersa ngampura pamugi kersa ngamaklum nada jembar pangasami mila ageng alitipun nyuwun agung pangapunten sekatai keluputan sekatai kesawonan pamugi kerasa ngapunten kerasa ngamaklum pagelaran keluarga besar sandiwarana katunggal alamatipun saking desa Pawi dengan kecamatan Jatibarang Kabupaten Indramayu Remaja sing dipimpin langsung dumateng Ibu Depi Putri Haji Ono Kustono pelindungi Bapak PM Prayitno sesepuhe Bapak Nanang Samsudin sekretarisipun Nok Dewi Ayu Sereng Ajodi pengawas awak Seng Padayadi sareng Bapak Taminik Dik Singgohe Kodim Indramayu sedayasi menghormati pamirsa jalanan istri salam kangen nembe ke panggih malih saking kulas para kanca budaya tanah sirna Cablek Group seni kang ora bakal sirna sing sapa patut marang perintah Gusti kang kuasa duwe cita-cita apa baik pasti laksana mulane wong urip ning dunya sing
hati-hati saklewang godhong empari ning donyane akeh kegoda ning donyane akeh pengaruh akeh iblis sing menggoda jiwa akeh iblis menggoda jiwa. Pangestu basa yang purba aran kawitan antarane pelataran sandiwara si boda prawala seni beli bakal musnah minangka warisan sing para wali warisan sing nenek moyang kang wajib dipuji-puji kang wajib di hati keturunan seni kaguman pribadi kelawan dalam hati kang suci murni. Jagat wanong kopayak kok siyang pengikian barang lingkene ban karakter tabak kok si lekep ya yang ya koding liren dingin yang hormati dingin yang orang yang aja buru-buru ya kader ngale para karya sukeku ngono si dedal dinganan parak sotek kok kita mah tetep bae ada yang kok kaya wong kamplong baik kok kesinan hormati bapak tuan rumah dingin yang terutama yang sing upai mangan, sing upai rokok. Sinten sih? Dudu sinten yang Usdirawati sinten mah. Bapak Nono. Oh. Iya, aku lagi nemu ki undangan. Oh, nemu wis nemu. Oh. Bapak Nono sarang Ibu Carsini. Ibu Carsini. Ya terus biasa loh yang ada trimingan sekabe-kabe mau aku. Ana Mimini Aldi, Nokwati, Pak Marsono, arwah awawak sing dia propos kodim, Pak Jayadi, Pak Tamin. Oh, Encak bisa beli ngomong production. Ah, harus sekretaris Papai Lintang. Oh, mangga yang dalam pengendang memangan baik. Mega mendung udan awu. Ora sekecik jagat. Rinci kudang cilik ditembus nang mega putih. Beluru kerigel sing langit ibarat kembang sing murah lir cahaya emas sinangli. Ya kayak mama nepi imancro cahayane ya. Lagi ngomong sing anu masuk mirengakeun sedih prihatin pinanggilan kesedihan senajan dilipur-lipur nang dewata kang lindungi sumedot bae rasa ning ati. Kayak penggambang lagi sedot-sedotan bae kuyang. Bulan diganti ning taun nyandang susah salah pasti ati sedih nambah bingung mangrupa-rupa cocoba napa sing kanggo tambani wong kang lagi larang ati lara pikir selawasi lirik kilogram berasa ning ati lap kelingan mikir laku ning badan udan tangi sedinane sedina panorama sabengitan ora turu mirengakeun sedih prihatin aduh raya cisana kiwang aja bae demeni wong danak laki mantek banget pisan silakan mantek banget pisan kan yayane aja bae yang pemalik malik utamen ka orang jajan liga bledak cis batur pada turu pada istirahat tadi ka bakal bengi kaya bae pak awanku rarak-rarak bae bak awanku gadah ngaturakeun salam hormat wilujeng tepang wilujeng kepang kimali sugeng rawuh
Bapak Karatono tuan rumah, Bapak Nono, Ibu Carsini tuan rumah. Dalan Ibu Carsini, dalan. Salam hormat Bapak Asep sareng Bapak Rapi, Mimi Rizky sareng Kang Urahna notek ding. Sesampune dihormati ngaturakeun matur kesuwun Bapak Asep, Bapak Rapi, Mimi Rizky sareng Mami Rizky, Kang Lurah notek ding. Matur kesuwun Bapak Asep. Salam hormat Mama Bandi minangkan wong bedeng dewek. Aduh tangga desa ini. Mama Bandi minangkan saking bedeng sampun alibae saumure. Apane kono dur? Sambat Mama Karatono tuan rumah sareng Mimi Carsini tuan rumah. Ning endi sunitip diri ning sapa yang sangat kendaga. Bagen yang bagen yang. Nah dibeli makanya beng. Mama Bandi wong bedeng, Bapak Asep, Bapak Rapi, Mimi Rizky, Kang Lurah Nanot. Awas sing gawe Pak kono yang Bapak Kiai. Sampulan Islamasi Pak Marsono Kang Dwi Lapas Cirebon. Bang Ucim Mama Tina Dede Blang Kang Dwi Bekasi, Kang Bekelan Musing Pagirikan sareng Kang Bonak Wong Karanganyar. Sampulan sareng Mimi Aldik ding. Iya, lagi di pengantin yang. Mama dan di Wong Pilangsari, Mama Ika Wong Bango Dua, Mama Ika Wong Jronten, Mama di Masing Subang, sareng Mimi Leanik ding. Noki a, Mimi Gilang saking si dedel dewek, sareng Mimi Wati Nokwati sing duwe mabes, Mimi Tati ding. Waras Nokwati waras. Nokwati sing duwe mabes. Mama Bandi wong bedeng sing tembangi, Bapak Asep, Bapak Rapi, Mimi Rizky, Kang Lurah Nanot gilirane sing hormat. Apa sih Kang Lurah Langut ku yang? Kang Lurah Nanot. Oh, Kang Lurah Nanot. Nganggo teh. Salam hormat mamaku sareng biku seperangkap desa. Kok tulisan pun hadir mangga diatur. Wonten pundugi yang Pakuwana. Tentun gilirane Bapak Karatono, Ibu Carsini tuan rumah sing hormati. Yen walu kepang wis kepang diparakaken. Tepi pengen patepang wis tepang ning kula. Bapak Karatono, Ibu Carsini nyapirakaken. Bapak Nono tuan rumah, Ibu Carsini tuan rumah. Dalam. Sinden betek kama ini melaku baik sing cadang pinjam. Ya Allah, laka sepeda cilik kon yang melaku baikku. Luru ojek bloli, luru apa bloli. Nangis melaku baik terpaksa. Numpak gerobakan yang resep yang dhuwur tenang yang. Ora baik gak digelimpangaken. Mama Karatono tuan rumah sering Mimi Carsini tuan rumah. Bapak Asep, Bapak Rapi, Mimi Rizky, Kang Lurah Notek dik, Mama Bandi wong bedeng. Kantun no kendis wong Raja Singa Papa Delia sini tembangi nok Depi Ayu sareng Awawak nok Dewi Ayu sareng Awinata di minangkan Mama Kawai Papa Kawai Bapak Lintang Bapak Angel Mimi Elia Mama Elia Mimi bagus Bapak Adijama Bapak Epi Papa Dede Mama Kadisi sepuh aneka tunggal. Kapan yang Najan dilipur orang lipur sesampune ngaturaken matur kesuwun Mama tuan rumah Mama Nono sareng Mimi Carsini dihormati ngaturaken matur kesuwun tiba siji maning dan yang panjak akeh
Ada tema sinden mah kudu ngeraik kayak kenen bakal beli ngeraik mana panjake beli jajan ada teh kayak pengendang raik bakal esuk-esuk bagian kula mah gorol baik mama karatono tuan rumah mimi cara sini tuan rumah mama bandi wong bedeng sing duwe delik production kang duwe delik production sing duwe delik media pokon patungan gayang kon bayar sih deke koyang kita mah kaos bae siji murang-muring wong urip ning alam dunya jelek digawe pusing nganggukeun gawe gembira nama bae awet muda mama karatono mimi cara sini tuan rumah apa kana desa apa ini kah Karangkerta yang sesepuh Karangkerta wong Karangkerta pemuda pondip Karangkerta sareng bapak undangan ibu undangan kedik tukang parkir pengobeng ibu bapak sami ngormati kantun bapak Yasir bapak Rapi mimi Rizki kang urana not mamai bandi wong bede kang duwe Vespa kuning papa Yandi mimi dari wong muncul bunda David bunda Rizki mimi Rena nokeli Taiwan noketi Karawe terus yang miminarena nokeli Taiwan sereng miel di Singembleng Mayang sampu lali bae sawase sambat kaya galta nokeli Taiwan ning sapa suniti piri ning sapa yang sangat kenaga takdir bisa dipungkir kadana bisa dipumpang rela mati korban jiwa demi kanggo membelani kebecikan membelani nusalan bangsa mama karatono tuan rumah mimi cara sini tuan rumah mama Dandi mama Ika mama Dimas wong Subang AOP Kabadi Bang Ucin mama Tina Dede Blaem kang duwe Bekasi sampun sok digawe lamun mangkat si umah lan bebaturan maksude arep lorong hiburan senggak guyon hiburan delik production asli seni kejamin sejarah bisa kanggo tuntunan nok eli sayang gambaran cerita ning waktu bengen bagini majikan lumayan bisa jadi pedoman sandiwara aneka tunggal pimpinane
mudane ade di arudi aneka tunggal tetap jaya abadi mamaetionok emang sepanjang masa sing di Hongkong sayang alamatnya sing pawidean bagini sekretaris Nok Dewi Ajodi hiburan asli seni kejawen sejarah delik production bisa kanggo tuntunan sedulur aneka tunggal gambaran cerita ning waktu bengin Bunde David Nongeli lumayan bisa jadi pedoman sandiwara aneka tunggal pimpinane Ibu Depi Ngaji Kustono pelindunge Bapak PM Prayitno bos mudane ade di arudi aneka tunggal tetap jaya abadi Bunda Rizki sepanjang masa Mimi Wahyu sayang alamatnya sing pawidean bagini sayang sekretaris Nok Dewi Ajodi 5 tahun lawas pisan sun keyung-yung kelingan kasih pujaan 5 tahun kacung herul nembe ketemu ora tahan rasane sun nanggung rindu 5 tahun lawas bisa kan majikan nom dalan-dalan cuma potong bagini sayang sampean dadi kenangan majikan nom sayang 5 tahun sing duwe Taiwan nembe ketemu bagini sayang selawase do bagini paling eman ati sun gemeter yen wis kelingan sampeyan aduh rasa keter yen beli ketemu sampeyan ati sun gemeter yen wis kelingan sampeyan majikan nom aduh rasa keter nok yuli yen wis ketemu sampeyan beceng ngomong rasa kaku rombongan warsem padahal hati rindu ngomong rasa kaku bagini padahal hati sun rindu 5 tahun lawas pisahan bangot cuma matina cuma foto sampeyan dadi kenangan 5 tahun nembe ketemu ora
sunanggung rindu matur nuwun. Gumelar ning lam langir yen kula kudu sepi ning segala lampahan ning segala lelampahan rame-rame suarane gamelane aneka tunggal majikan nom sesampune matur kesuwun bagini sayang majikan nom sing duwe taiwan Delik Production paling iman kembang ireng menenerangkan ogane sing karyawan mandana apa teman mandana apa kang lakoni Mimi Elia Mama Elia Mimi bagus ngerti kucing kurus main di papa nesi kayu jati badan kurus bukan kurang makan mikiri si jantung hati nok sehat nok anggi bunde kawai kengedi sarang mama etio mimi etio nok enae sing de Hongkong dewe mimi wahyu tete ijem kang hormati kayu petak kayu turi ora betah ditinggal kamari